September ni som sang ni le som ni pathuma Mizoram Presbyterian Koshan Puitling Lam Sunday School zirlai tur hi zirlai somthum le pathum na Isua Krista chu anungani ti ani a hei hi tun then Isua Krista chungchang bi ka kan zirlai hnung ber tur aloni ta ani Isua Krista ataka a om ngei ziate a tho le na po rin rual lova thudik ani ziate tin Isua Krista zirtir na hi zirtir na zonga zirtir na ro pui ber ani thu te kan zir to a voina hian chu Isua Krista mana mihring te khovela lo om thi tho le zirtir tu ro pui tak aka kan tan anung rengani ti hi kan zir don ani lali suwa khana dam lai khanin Abraham om ma po in ka om to ti in leya alo pian ma po a om reng to ani thu asoya amaro chu leya mihring anga lo changin athia athole a chu athole na chuan athole na trom pui tu te chu ke ni hi kan ni a athole na kha kan thole na po kan thole na ta na ma hruai tu ani chu wang chuan thole Isua Krista hi kan ta na nung ani thu voina hian kan zir don ani le ma sabera chuan Isua chu chatuana ta na nung turin athole ti ani a kan soita kan khan zirlai masalama Isua Krista thole thu kan zir to a tin mithi thole tam tak kan riat Bible a po Lazara te nain mei thai fapa kan ti te le chumin hulama po mihring zinga thia thole han soi tur te hi an om thina amaro chu chung mi te zong chu chatuana ta na nung le an ni lova reilo te ta na mihring nuna ron kir le mai an nia an dam len an om kan hrelovani amaro chu kan lalpa Isua Krista thole na chuan thi na chu nia omin chatua na nung turin a thole ta ani Isua Krista thole na hi thil thar mihring te chanchina la om ngai lo ani a chu wang chuan ama ngein a zirtir te hne na adam lai khan a soi thin na in a han thole po khan a zirtir te meu po khan rin harsa anti ani kha lali suan lazara a kai tho dong khan ke hi thole na le nun na chukani ti in mihring thi theile thi thin te zinga thole na le nun na ani zia asoya chu thole na asoya chu kan soitak ang khan mihring thi to anom dan pa ngai ron nun le na satlia mai ni lovin thi thei to lo tura nun na ro pui zo ka thole na ani a tin ke hi nun na kani ati po khan chatuana nun na thu lali suwa khan asoi ni Greek tonga hian nun na ti soina tura hian tong kam sang oma chung zinga chuan hei kan ti sanun na ti maila kan lungphu le kan thisen jam kalvelina asiam nun na hi a oma thing te po annunga ran nung te po annunga heng nun na taksa nun na kan ti soinan hian bio ti an hmanga chu chumi tong kamatang chuan biology science peng pakhat po hi alo oma tin chumi ni lo mihring ril rulam zirna mihring nun chung ril soina a om le a chu sukhe antia chu te tang chuan ril ru zirna psychology kan ti po hi alo omani hei Bible kan mu Christmas dona kan chiar zin tak mai chanchin tha luka ziak bung khat chang somli paruka marin kanunin lalpa achoi moye ati po hi anung chang moi awanga pathian choi moi nin kan ngai tlang pui thina maro chu asoi tum takero chu pathian hi kasu khe in chu ka thinlung takin karil ru chung ril karil ru takin ka fakani ka choi moi ni ati na ani chu ta tang chuan mihring chung ril lam nun ril ru lam soina tura tang khan nun na
tia soi ve tho su khe khan mang thina amaro chu chu tiang ni lo chatuan nun na bik soina turatan tong kam dang an nei le a chu zoe ani thunga chu chatuana nung tur chatuan kan ti po khan thi thei to lo mai ni ravin khanun dan quality khanun dan that na kha he nun na hi chuan akeng tel ani lelali suwa athi khanin kan tia kan hriat thiam dan chuan ni china kan soi mihring tele thil nung dang tena nun na kan nei akha ti in a omani amaro chulali suwa thole na ero chuanin chatuan nun na nen a thole ta thunga tin chu chatuan nun na kan soi chu arei lutuk thi theilo ringot kha nilovin nun na ro pui nun na tha mihring tena etia kan damlai kan nei phak lo thi na le hreom na le khatiak ang chi sang ina a khoi buai to lo nun soina kha ani a nun fam kim soina ni a chu tianga nung tur chuan lali suwa hi a thole ani tin panhina chuan thole I suwa chu mi hrang hena a in lar thu kan hmu thin ani bible ah hian mi hrang hena lali suwa kha a in lara Isua Krista thole na hmu ma satu te kha meichhia te an ni hmela meichhia te ni in chanchin thamar ka zia ka te kan hmu a mari magdalene te zoani te an ni a an ni khan Isua thlan va en tura an vakal khan Isua ruang an hmu lova amai ro chu vantir ko an va hmu ta zo ka chu vantir ko chuan Isua chu mithi zinga ta a thole ta ti in a lo hril ani thole Isua chu an hena a lo in lar zui bokani tin chu min huwa chuan mi hrang hena a in lara zirtir te hena a in lara zirtir te po khanin rin mai kha chu harsa an tia zirtir te zinga mi thoma phei chuanin akuta thir khen na ser te kha ka hmua thir khen na sera te chuan ka kut zung ka khoilo a anna ka zen meulo chuan ka ring lovang ti khopin oi harsa ati ani amaro chu lali suwa anhena aron in larta a anna ka zen turin ati a chuta chuan thoma po in kalal pa le ka pathian ti in arin na thu kha apuang chuak ta ani tin mau konga thian dun zin te hena lali suwa kha in lara tir ko te hena fiana rin tak mangin lali suwa hi a in lara athi atanga athi a thole atanga ni somli chung zet kha lali suwa hi mi hrang hena a in lara ni tin kan zir to angkhan kan zir to po kan soi to angkhan lali suwa hi a ma zui tu ama ngai tu te mai ni lovin a hnung zui tu te ko than ho soisa ati du da tu pola hmena temeu po khan a in lar ani chutiang chuanin lali suwa hi mi zanga hna te chang phei chuan a in lara chung Isua in lar na hmu tu te chu an nun adang lam thin ti te po bible kan hmu ani tin Stefana kha lunga an den hlum lai khan van lam a ena chuta chuan pathian ding lama Isua ding a hmu ti te kan hmu a tin Patmos thliar kara khanin Johan ne na khanin Isua Krista a in lara chuta ama a in soidana chuan minunga chukani kalothia nima sela ngaite kumkhua atan kanung le tani ti in Krista chuan kumkhua anung tura a thole thu asoi ani tin lali suwa khanin tu po ka thupek te ne zom chu mi hmangai tu ani tu po mi hmangai tu chu paina hmangayang keipo ani chu ka hmangayanga a hnena ka in larang ati angin ami te hnena ama nge a in lantir nei mun sanga kan hmu ani
chu chu chuan nge ni chatuana nung tura thole minung reng ani zia kha alan tirani le chu Isu Krista chu kan tana nung ani thu hi an soile ila Isu Krista chatuana nung tura thole kha ama a thole satlia mai ni lovin kan tan anungani chanchin cha Johannes yak bung som pali chang som pokwa khanin keima kanuna wangin nangni po innung ve ang atia lali suwa chu kan tan anungani mithiji nga ta kai thoa a om hian pathian fapa ani zia a riat tira thiam kan chan na tura thole ani thu tirko polan rom bungli chang somni panga khan asoya tin tirko petera poin a thole na chu kan tan chandam na ni atiani tin bola vekin mithiji nga ta kai thoa a om ring tu te chu chandam anni tur thu te po asoyani Isu Krista kha athia thole satlia mai ni lo athi na le thole na wangin nunna kan nei ani anunna min pe ani tin athi na le a thole na trom pui tu kan ni awangin Krista nunna chu kan nunna alonita ti Bible kan moni pathianin Krista rualin min tununga ama rualin min kai thovin van huna te ama hena min thuttirani ti in Poland FSC khuami te hena lekha athona te kolosa te khan kan mu ani chuwang chuan ama ang bokin taksaro puizokin kan la thole anga chatuan nun na nein kan dung rengdona chumi yatan chuan Krista kha kai thoin anong ana a omani thole lalpa minunga chu kan ta na nung renga kan thin lunga hian anunga chuwang chuan khovela kan nun po ama ne na nung kan ni Poland asoi angin he nun hi a ro puin a hlim oma chuwangin mi ten eng ang po in kan sa ko thurin hi soi thachin ma se ke ni chuan nget takin kan vuan zel turani Krista nun na trom tu te kan ni chumi min hriat thiam puilo tu te le chang ve lo te chuan Christian na hi khoilai layamo anron soi chia anron ring hlela ma se ke ni Krista zara ama ringa ama nun na trom puya nung te chuan hei hi kan vuan tlata heta hian nun hlimna kan mu ani kan zir to khan pathian shelo ten pathian omlo pathian thito pathian hi suang to na mai mai ni sa khoi hi lo na wanga lo omani ti te tin chutiang chuan kong khrang sangin soi thin ma sela Krista ring tu te chuan chung chu kan pom ve thei lovani kan nun na hian Krista chuan nung rengani ti kan thria ama nen kan in pola ama nen nun na in zomin kan omani sangkhat zakwa somruk bor chawa khan khothlang rama pathian athito ti kha soilar ani sangkhat zakwa somli panga khovel in do pui top nuwa khan an nun na satakin lo dang lama chuta chuan juda te le Christian te zinga po pathian hi athito aniang pathian hi la dam sela chuan khang thil rap thak te kha thleng lowang ti te le kong sangin pathian athito ni in mi then khatin an ngaya an soi thin ani amaro chuti lai chuan tun thlenga kan la hriat lar tak mai zai thiam bil gaithar le anupui glory te khan Krista chu kan tananun reng zia kha mi in pathian athi an ti lai khan hla in moi takin an puang chuaka chu voina po kan la sala khop maya anun wangin because he live anuna wangin kan hun local tour te po hi kan machon the ni ti in lamoi tak an phua ani Krista chu chatuana nung turin a thole chu a thole na chu keini pon trom puin keini po ama zara ama nen in zomin kan nunga
khowela hian lo thima ila kan lei taksa thi le athi nuwa po hian Kristanun na chu trawmin chatuan nun na nen ro pui takin kan nung reng don ti kan ria a kan puang thin ani hi